Siyathokoza abaculi abadala, ngiyathokoza amakhethela amadala la ngasekhethelele nalaphilayo ukuba akhanyise umsebenzi, avule inhlanhla asiphumelelise. Ngithi wonke umbukelo okhona ekhaya nokulandelayo nowakwazi ukuphaka lento engenza ngayikholelwe ayithembe esangayifaka phakathi ezweni yakhe akwena kuye kukhanya abanye bazongiphupha Nkosi yamakhosi. Ngiyacela impunzi umalambule kudlamini ngithi mina emadlozini onke amadoda makhanye akuliwe yonke into mayiphumelele, yonke into mayihambe kahle, nombukelo okhona ekhaya aphumelele, ofuna umsebenzi, ogulayo, osejele, osesibhedlela. Ngithi konke kumhambele kahle. Ngiyacela yonke into mayiphumelele, abantu abephahla amadlozi abaphenduka babona imiphumela. Sake inkonjida umalambule sihamba simgodi esingabulala abantu abafunda ukuphahla bacele esigangeni, bacele ukuthi nasekhaya yonke indawo labacela khona mabathole iy'mpendulo. Ngiyathokoza bogogo, ngiyathokoza amakhehla amadala. Umbukelo okhona ekhaya sengukuphahlele kumele ukwazi na uphahla intuthu ekhathini esinena intuthu na iboza ngakuwe nale ntuthu yabo uma uyibiza uyabona muthi ngoba intuthu ize ngakuwe le ntuthu intuthu ingakubalekele umbukelo okhona ekhaya uzokhakeleleke ezako iyahlangana na usiyabona nje manje uyibiza noma ngasuka ngiye ngale le ntuthu izolandela bani mina umbukelo okhona ekhaya.